Hello, so Itih ho jouse ama sa penin tun ni kho damna phat pha ipiwa pa pathin chu thangwan mhelang tun ni khwai sei do no chile jing ni kho extension de hitan extension de hi ipi ham ti chomcha na veotin iti ahung kimang panham chile anikho hi iti jingham chile mi tam join boina cho ester ekin ipi avetsah ham ti hoi mi tam ta boina hi ji en I cho kachingin ka theme ka tina he pon chomcha na sei khom diwen kitim vena he ji chen chaina chen ge ngai dingin velin kan tim ki vena he ala na ki pan pai ji otin Esther Sunday hi Mark chapter 16 sung isima chule Matthew chapter 28 sung ahin Luke chapter 24 sung ahin John 20 sung ahin isima ahile ipiham asei do kichi ta chu jisu chu thina ko ne thau tai ti he ahin ave a chi hon a hon mo pharwen Mark 16:6 chun chile Matthew 28:6 Luke 24:6 hen ase ohi kichi ten jisu chu na hol ohin ma cho thau tai ti wen John 20 wang hen kichi be sin ase pon a hi wangin a thau do e ti ja se na hi echi Esther Sunday tho kin thu hi gospel tradition dung ja chi ve na hele he chi hele for tradition di tai aji chu gospel jouse akimoin en la akichi akimona cho Matthew Mark Luke ahijeh in ahi he cha ki sei dung zui chun Esther Sunday hi iphiam kichi ta emoven disu chon leisit chon sit ga la zo a thina akona hung tho do cho hijengin aman achung thu kitep sa banga cho alhun ding cho ana het ahin ni thuma atho do ding di hi athi masang pen ana seitan he ni cho bible chang iga vet diu chu hi le luk bung som le get chang som thum le thum Mark bung som chang som thum le li Matthew bung som ni chang som le ko he chi athum ve chan a atho kit ding asei do na chu hi tai ai wanga cho jisun kathi ding ka tho ding he ti chu ki chi ta asei na o bible chang a hi in echilai athi ding ana sei masa na thu ho hevet le triple tradition hungi in iji chu iphiam tila gospel thuma ki mo Matthew Mark Luke nga ki mo hi ja chu triple tradition a hi echa ki sei pen chu iphiam tila ama jisu hi zat dang ten nam dang ten avo owa atha diu chule ni thumni la kai thowa om ding a hi ti an hil masa ni hi a sei juite echi chun ki chi ta nei sei bi chu Esther Sunday hi iphiam tile chon sit kal azo a thodo ni kho jisu thina akona athodo ni kho hi ti chu ki chi ta ni mo thewe na hi hele iti ahung ki man pan ham ti hi ana vele han Esther Sunday hung ki man pat na hi record ki mo dung zuin 2nd century AD alol CE common era laya hung ki man pan a hi tiwe 2 century ni laya kumzabi ni laya hong ki mangpan he ti cho alang pia he ding a hi in chule anikho hi mihem tam ta boina ni ejin ni chan anikho hi ti dana kumseh le kikhela chule masang lai chi tin kho ana man hon ti ana ve hotin en ma bong ven assertion de tu kuminjang det nai na hong chu ding a hi kumdanga chu za chum chum chu ji en na iji achu ga sei lowa poimo ka sa kha hi in atam zo he iboi te hi in jong le dunia hi hil chit te hi Christian te hin 325 AD masang chun Christa thina hi Israel te kalchu kut amano date 14 ni kho amho calendar nisan kiti tarik som leli ni kho lehen Good Friday ti ehon Good Friday ti ma mo ding as Friday lo mai the hi chini hola khon Jisu Christa thina he masang lai Christian ten juda te ding kal chu khut aman ni kho le anaman ji a hin chul atho do ni kho hi athi zo ni zo le is 14 ni kho athi ni kho anamang uvin chul 16 ni kho Jewish calendar tung zuya nisan he chini kho atho do ni khon anamang uvin he adang chule gamdang dang za dang dang jong achom jep en namang en hi ala tu ni kho sei do nom pen chi itidana ani kho kikhel le ham ti sei do no ma hin aten na ngai jen
325 AD kumhin Council of Nicaea ki hopkhen na Christian lamkai tam ta ki hopkhen na ana umin theologian tampi ki hopkhen na nomin hicha hin akyo la na kha chi hile first Sunday masapen spring hunglun full moon ki chai Easter Sunday hi iti inho ahung chu theham tile 22 March to 25 April kum chit teni hlasung ahi kumseh kikhel le jing ahi teacher etin 22 apana 25 April ka sunga Sunday khaten bena chu Easter Sunday hi hung chu the ahi teacher amo anakinop to na ahi chi ka sunga chu Easter Sunday hi iman thi ahi thi anakinop to na ahi chule abana abulna ina sebang Easter egg ti Ahtui bolamin aman nom KM.T ti hena veoti 13th century masanglang chun Holy Week kiti Passion Week hilola lungim hapta thing kiti ho hen ni leton Ahtui chen kan sa hen choi ni hen na phal pu ve nei an la pha na hun chi chin hile hi chi pha lai ta le hen gam sunga chen a pi de ho en tui tha nom jiwen Ahtui chan na ning le ajeng en ita sut kai tam ta theologian ho hin church father tampi hin hi chlai ta chan tui tha pi hi eho lungyal khat nei na cha Easter Sunday elo la Holy Week ti ho hi ajep hoi no mu hin te amon zo e ki pa pi hin te ti han la ben hi chun Easter Sunday a Ahtui ki hom hi chi Holy Week jam hoi hi chlai ta a chan tui tam ana tha ja tui ana tam tha ja cha Holy Week jam hoi ti khana avetsah na khan hi chule ani chan na chan biza Ahtui ki mangham ti avetsah na khat cha Ahtui hin thil tha hum ding avetsah hi Ahtui akona cha no hum ding a hi ichi banga cha Ahtui ta hin Jesus Christa thin akona atho ki ding hi akisaye atiwa ja chu Ahtui hi Easter Sunday ni la ne ki hom ji a hi ti chu ani chan na hi en chule color ibola ham Ahtui color ibola ham ti hi hen ka sei bang chun Ahtui hi color zat hum pha la hen ka decoration dan a chi en ji chan he chi Holy Week sung hi azem hoye ti cha la naw khada hi chale Ahtui color san chun ipi avetsah ham ti le Jesus Christa thisan cross a hung thang hung long tha chu avetsah hi ti chu a ki chi in he ji a chu Ahtui san color za chom ki hal elo san loi ti a chom ji a hi chule tradition za min bani alo rabbit telep ti ho jang ki mangin he chuni pi avetsah ham ti le chi spring ki pat phat le hin gan cha te dinga fertility ti cha naw nei thei phat alo le ki pun phat he ji hi thil tha hum do phat he ji ni chun Jesus Christa thina akona tho do atha ahung tho do he chu avetsah na tabanga ki mangji boven he cho he tradition he Jesus Christa ana bole ti on ja ki sei point hen la he cho e hon ki sem thu hi en Ahtui ki mang hi en chule bani telep rabbit ki mang ho hi en e hon ki sem thu hi en he cho ha gel thapi be se dit wang hi pon athu pi pen chu Jesus Christa thina akona atho do kitcho avetsah o hi ti cho hi Easter Sunday hin hi pi avetsah ham dile chon sit gal azovin thinan a hen zo tapon than kot nga hogin atizawin edi jun kichat ti za na dim jingwen thinan atu zo lo phanin Jesus chu thana gonen athovin chon sit gal azo tai nang le ke ding chon sit gal azove ti chu isan thi chu iboi pi pen di hi ti chu ikitip nom na ahin kikhel seiwal om le ki ngai da mutin abana jang ikimoto ki ding ki nem ve happy Easter Sunday nang le na Insung mi te jouse ka ki pa e dam sel